Dobrodošli na zvanični YouTube kanal Lavita Body Release. Ja sam Biljana Dimitrijević i danas počinjemo jedno putovanje. Putovanje koje ne zahteva kofere, karte, niti duga putovanja. Ovo je putovanje ka unutrašnjem miru, ka oslobađanju od napetosti i ka razumevanju onoga što nas čini živim. Postoji jedna stvar, jedna istina koja prožima svaki trenutak našeg postojanja. Od prvog krika do poslednjeg izdaha. To je istina koja nas spaja sa svetom oko nas, ali sa najdubljim delovima naše svesnosti. To je dah. Dah je prva stvar koju uradimo kada dođemo na ovaj svet i poslednja koju uradimo kada odlazimo. U tom rasponu, između tog prvog udaha i poslednjeg izdaha, odvija se čitav naš život. Zato smo ovu prvu epizodu našeg podcasta nazvali Dah, naša prva i poslednja istina. Razmislite o tome. Koliko puta dnevno svesno pomislite na svoj dah? Verovatno veoma retko. Da. Dah je tu, automatski, kao pozadinska muzika našeg života. Ali, iako je automatski, on nije neutralan. Način na koji dišemo direktno utiče na to kako se i osjećamo, kako mislimo i kako naše telo funkcioniše. U Lavita metodu mi dah ne posmatramo samo kao fiziološki proces razmene govora. Za nas dah je most. Most između našeg svesnog uma i našeg podsvesnog tela. To je najmoćniji alat koji imamo za upravljanje stresom i za oslobađanje napetosti, body release. Hajde da budemo iskreni prema sebi. Kako većina nas diše u današnjem užurbanom svetu? Dišemo plitko, u gornji deo grudnog koša. Naši uzdasi su kratki, a izdasi još kraći. To je disanje u grču, disanje koje poručuje našem telu da smo u opasnosti, da se borimo ili da bežimo. To je disanje koje hrani stres. Kada se osjećamo napeto, kada su nam ramena podignuta ka ušima, kada nam je vilica stegnuta, naš dah je plitak. I tu se stvara začarani krug. Stres uzrokuje plitko disanje, a plitko disanje uzrokuje još više stresa. Šta se dešava kada se setimo svog daha? Šta se dešava kada svesno odlučimo da udahnemo dublje, da spustimo dah dole u stomak? Tog trenutka mi preuzimamo kontrolu. Tog trenutka mi poručujemo svom nervnom sistemu. Sve je u redu, bezbedni smo. Možemo da se opustimo. To je trenutak kada body release počne. Svesno disanje nije samo vežba. To je čin svesnosti, čin prisutnosti u sopstvenom telu. To je čin ljubavi prema sebi. Jer
Kada svesno dišemo, mi dajemo telu priliku da se regeneriše, da se isceli i da se oslobodi težine koju nosi. A sada, gde god da se nalazite, pozivam vas da se udobno smestite. Ako možete, zatvorite oči. Hajde da zajedno uradimo 3 duboka svesna udaha i izdaha. Ovo je vaš trenutak. Udahnite polako kroz nos. Osjetite kako se vaš stomak i grudni koš šire. Pustite svežinu energije u svoje telo. Izdahnite polako kroz usta. Sa svakim izdahom pustite napetost iz ramena. Pustite težinu iz tela. Pustite sve što vam nije potrebno. Udah. Izdah. Pustite napetost. Udah. Izdah. Osjetite. Osjetite razliku. Osjetite kako se vaše telo i smiruje. To je moć svesnog daha. To je moć svesnog prisustva u sopstvenom životu. To je vaša prva i poslednja istina. Dah nas ne laže. Ako želimo da promenimo kako se osjećamo, moramo prvo promeniti kako dišemo. Dah je naš najverniji saveznik na putu ka unutrašnjem miru. U sledećoj epizodi našeg podcasta Lavita, dah i telo pričat ćemo o jednoj još dubljoj temi. Kako disanje otključava naše emocije? Otkrićemo vezu između daha i naših najskrivenijih osjećanja. Do tada dišite svesno. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal Lavita kako ne biste propustili ni jednu epizodu našeg putovanja. Ja sam Biljana Dimitrijević i jedva čekam da se ponovo čujem. Dišite, jer dah je istina. Vaša istina.